wo panipa sabe omudidi wi anom de omo no twetwe fam a eye kuma woodfo e de ntina me kasa efia ya ana John Little abrante ya wa esi moti ana ni mutantantan ya sabe eso ye kitire o so ye nsuo ba o efia ya na obetena ya didi fie ha and there social media so trend ya wo penti tie nkwase asama wo social media ti omo bi na omo san support krono so yes because nipa no ofele so pese like a ginger no like a cano so on do any wa sorry no yes we film why nyame dia Awurade atonsa e dia frɛ eye abrantie tutu na abrantie tutu wu a wawi enkrofo bebre obi ya kire na dwen obi ya ka de ne de wesi we na kunu ena yeso ya wa ha ye bebisa na ya de adwenkyere afri ahwefo eho ese edie nti na kuma wudufo mu de da bia sabi o mu be ko wu anada ne nsensam da bia kuma wudufo mu ntimi nyi ni mu wu de na ekoso what is the problem ti kuma wudufo mu ntimi nyi Yakupon 16 70 or de maye mu ntimi nyi eye die ntia eye manu a mu didi wi an mu de atwetwe fo mu ntia because kuma wudufo sa wo panipa o mu ye ungrateful a emu bi eye first wo panipa sabe o mu didi wi an mu de o mo no twetwe fo mu a eye kuma wudufo e de ntina me kasa efia ya ana John Little abrante ya wa esi moti an ni mutantantan ya sabe eso ye kitire o so ye nsuo ba o efie ha ya na obetena ya didi fie ha and there social media so trend ya wo penti tie nkwase asama wo social media okeka it's all your son yema we nyina na wo boaboa no me e de so wapampam bra bomo ni pa basa sisu a ade aye sra free Kristo ho ne se wo be mobra na bra bona wo be boni mu sabe mena so ni nyame frɛ wa wachi na me yanim kuase ba kuma wudfo owu asase ewo ye kan sen mo campus mo de andi mu no a mema no mo ye titiw ni nyina na ewu enano ye wa ha ne papa ye nua be ma ayi ba ku mo friend sen wala Bishop Nyarko we be ma sanye otie be ma obosi 10 gram sanye otie fofia ntwata no wadwale abam na oye nyame dia wo ya abrantie tutu a wawu ya sabe onya be ma fo eti ade na kuma wudufo no emmoa bi o wani tantantan bi ti say John Little mu kra ne nam ho ama emmoa bi ti say John Little no mu ne nam ho na adefo ne abremponfo na ewu sa wo we say ne kesi John Little ne kewu because enipa bi ade wuni fa so waja say enipa yentimi nkan ne nkan kwala ho yentimi nkan ne John Little ni so ni fa so sa tutu wo ya owu ye eye John Little wo ye wuwo wo da ka na ese wuwu e de tese wuni ayi John Little ya nka unka nipa ho e de tese ye kan kwala unka ho ye kan pani a unka ho ana wadani atro hwe na wodi na musa ana wodi komoni bre na wodi jimi ho saa na wodi wada mesia wo metam watu atwene ada me mesia wo face to face no John Little meso mu say na ma to atwene tensen so what man say onkwa sia trend na wo pe no ada mesia wo no me so mu say ya na ma to ato tensen so and I serve o see we church member na we yamboa saska na o de register ye no enu ana o de be boa enu anso no be den o de be show twa because asori bi wo bi mutua tight bi mutua offering but o mo ho kire o mo na mo kosofo no wa sofo ne mo o. Yes my lord. What you say sofo ne mo o mo na say ono e de new branding oh wa branding ne church no oh no see oh obeje forms and also obeje like omo register so mo bedwane asori na obi yam wa na o church member nko ade obeboa wo nko ade like me fo no so e wo honom but maybe I mean fo no so no say un se wo Agradaa na nkasa no
oh wa Agradaa na nkasa no o ya de bonyeni o ya de bonyeni o tie weye ena Nyankopon eyi we fura de bonyeni mu e de na ba na so ye so Nyankopon ankasa Agradaa boni a wudi ye no e se me twenwa so e se me yesei o de achew free wanju penny. Yes, my lord. Ti honom no me ni Agradaa so nya adwene into yeni bi maybe me why nipa no pa wasem o yada o filu so pa wasore me kan eja onkoma me kan ya kan yeni a obi a onye adwuma obi onye like the obi the cry anything no person join wasore be dey join ti sa 300 now say on fan register no ko fan why ti omo bi na omo san support krono so yes because nipa no ofele so pese like a ginger no like a cano so on join wasore but the wo cano oni bi to be obeki kana ko bonimu ama wako wia e dia bro what you say My lord, na say semetiase na say the way all yes for 300 so bi kon do so be kwa Agradaa sorry a onye sika kro ko wia yes no dia kwa sorry no yes because yen hwe yen nuanu ma mo ye agana 1 agana 2 no so ni ma agana 1 agana 2 yes so ko beji tuntum yes e bia na oye no wo e bia na oye no agana 1 agana 2 to the 300 ba onwo chirewa na ma double na ma intin se yen fan se nipa 10 na nipa 15 e de 300 ne ba say on fan ko ye investment te be du tama o so be nyamwa na obeboa no na wanya usika no so emfaso boom 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 double inti sika gale na no ye no asoro no but people don't know mana yes sika gale na no ye no but people don't know kronfa wa bo krono ja sachira se o esofo na o si wa sachira krono na no dia ko no tianka ye mpenifo ni ma keso mo ja no tu shran ho na keso mo ja Agradaa mo fo mo sanka no oh ye weduma na ko onye sika gari yes onye ni sika gari because baby wa kone de o bu bi se dem kra na amasa you can't talk yes because you enya meduma na enya meduma so etimi to fa because wow mistake what you say yes my because wow mistake when ni sheshe no so ina ade na anya yi ama yes because akwanchire na ode ma ye no o wanye ni ye but my lord, according to omo kwa so no etu de bi so o cheche sika de ma omo envelope no omo emu na yi enu no san e fa kwa bi so ama betu aka na say de melo ya go ya smart fa enu ya no say mama no I like this woman oh miss me yenya no so tre o yenya no so tre I swear Trump kro me kwa wia na ba ana Joe Biden o me kwa wia na ba I swear yenya mama Pat evangel Tupac aka Tupac wari asie abozege enali ya wa swear mama Pat ida wakwala na meka sano na se mesi kagale ba skagale ndia minisa akumano onkwana wo wakuma wetu ndia iskaga what you say enyane sutria on Ghana bevu but my lord you sure o say one be ye no si one be register si a ebedu December no na we increase no 500 Ghana na evangelist mama Pat o ma yenti ase say savings alone no ye savings alone no ye mo